impamvu ngo batatwica baratubwira ngo nuko ari cogamu ngo nirangira bazatwica abangaba. Urumva bakorera ku bintu nk'ibyo. Ngeze natinya kubihisha, abandi babihishe bagiye mu nkiko babeshya n'ubundi birangira babonye ibintu bibi. Ngewe ndagira ngo mpfe ariko nsaho guye. Ntabwo turi human being, turi les choses. Aho utabona amazi yo kunywa, aho uhabwa ibiryo bigaze, donc ibintu byose ngo twavugaga ibintu kera bibi kuri internet ngo tugomba kubyishyura ndi guhanwa. Ngewe mu gihe ndi kwicwa gutya ntabwo niteguye kuzabura, ariko ngewe nashaka ko mburana kuko ngewe ndi umuntu perezida unashimishwa no kubona biriya bintu mwambwiye ndegwa nta na kimwe ndemera, ahubwo ngewe ndagira ngo ukuri kumenyekane. Hari nk'umugore w'umuganga ushinzwe ngo imiti yitwa Violet, uwo yaravuze ati iyo miti muyijyane igihe mufite mu maboko yanjye, uyu n'ubundi n'umwanzi w'igihugu. Ndi umugore w'umujenerali ntabwo we wananira. Donc harimo amagambo bano bantu uko mubabona, niba uko mwumvise kwa Hitler bakoraga cyangwa uko Israel ikora abanyapalestina nibyo bari kudukorera. Nge rero ikintu saba niki nibagira uburyarya n'ubundi inzego inkiko zizakora uko zisanzwe zikora mu Rwanda turabizi, banyicuruza ariko byibura bampaye umwanya vrima mu Rwanda muri iki gihugu. Agera ku rukiko kuri wa mbere tariki ya 30 Gicurasi umwaka wa 2022, umuhanzi umusesenguzi impimbano yo kwishyura ukizana Bwana Karasira Aimable Uzaramba yagaragaye nk'umuntu wacitse intege, wihebye, wababaye bihagije kandi wataye ibiro byinshi ku buryo bukabije. Isura ye mu bigaragarira amaso ntikeye, muhare yahoranye yarashize, nta kimenyetso na kimwe cyo kubaho neza agaragaza, naho yagerageza guseka cyangwa kumwenyura ntibyamukundiraga mu buryo busa n'ubuvuye ibwonko. Karasira Aimable yageze ku rukiko atwaye impapuro ze z'urubanza mu gafuka k'akadeyi twa tundi tugura igiceri cy'ijana. Ikindi kigaragarira ku maso ni uko ashonje. Karasira Aimable Uzaramba agarutse mu rukiko nyuma y'iminsi mike urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa rugaragaje amashusho ya bamwe mu bafungwa batanze ubuhamya ko babayeho neza cyane ku buryo buhambaye, bamwe bakaba baranavugaga ko babayeho neza kurusha uko bari bameze hanze ya gereza. Karasira Aimable Uzaramba yatawe muri yombi tariki ya 30 Gicurasi umwaka wa 2021 ubwo yaritabye umugenzacyaha muri RIB wamubwiraga ko hari inama ashaka kumugira. Umwaka urashize agifunzwe atarakatirwa kuko akiburana urubanza rwe mu mizi, kandi iburanisha ryarwo mu mizi nyirizina rikaba ritaratangira neza. Uyu munsi imbere y'urukiko mu magambo ye Karasira yabwiye umucamanza ko bamwishe bihagije. Yasabye umucamanza kubana yicaye kuko ngo yashoboraga no kuba yamugwa imbere. Yavuze ko ibyo bakorerwa muri gereza ari nk'ibyo mu gihe cyo kwa Hitler. Ijwi rya Karasira nubwo agerageza kurangurura ryumvikana ko ririmo intege nke hageranijwe n'uko ryahoze. Aimable Karasira Uzaramba yagarutse kandi kwica urubozo akorerwa nko kuba afungiwe ahantu habi cyane kandi akaba akubitwa, no kuba yitabye urukiko uyu munsi bikaba byakozwe ku ngufu, byatewe no gutinya kongera gukubitwa n'abacungagereza. Karasira Aimable Uzaramba n'umwe mu batari bake bakunze kuvuga ku kibazo cyo gukubitirwa mu buroko, ariko inkiko ntawe zirakemura iki kibazo kugeza uyu munsi. Karasira kandi yibukije urukiko ko uretse gukubitwa kenshi no kuba bafungiye ahantu hataba urumuri, ahantu habonyine, ngo n'ikibazo cy'urwayi nticyatuma aburana, agasanga nta n'impamvu ndetse yo kuburana mu gihe yamaze gutangizwa ibihano atarakatirwa. Ku burwayi asanganywe bwa diyabete n'umutima, Karasira avuga ko hiyongereyeho n'uburwayi bw'umugongo bitewe n'imifungire mibi. Impirimbanyi Aimable Karasira Uzaramba afungiye mu cyumba kimwe na Cyuma Hassan Dieudonné Niyonsenga umunyamakuru, uyu we akavuga ko ndetse icyo cyumba ari umwobo. Bafungiye kandi hamwe n'umushakashatsi akaba n'umunyapolitiki Dr Kayumba Christopher. Mu gihe izindi mfungwa zidegembya mu gihome zigatembera zigakora siporo zikaganira zigakora iminyuranye, ababo bafungwa amasaha 24 iminsi 7 kandi ntihota izuba nk'abandi, kandi abo bafungiye nta rumuri ruhari. Dutega amatwi bimwe mu byavuzwe na Karasira Aimable mu rukiko mu ibana ry'uyu munsi. Nta kintu nshobora gusubiza nicaye, baranyishe cyane, umpaye uburenganzira twavugana nicaye. Murakoze perezida w'urukiko. Ukuntu ikibazo giyewe impamvu naje hano kuko ndarwaye, kurwara nk'uko babivuze namwe mwarabyumvise, ikibazo cya depression, diabete n'ibindi. Ubu hajemo n'umugongo kuko twirirwa dufugiranye amasaha 28 ahantu umuntu atabonana n'undi. Nuvuga ngo aho dufungiye abantu 10,000 ariko twe
n'umuvugizi wa gereza yarabivuze ejo bundi witwa Peri, yaravuze ngo kanaka kanaka Karasira Kayumba Cyuma, ntabwo muzi uko hanze mwitwaraga. Niyo mpamvu yabwiraga abanyamakuru mugomba kubaho muri ubwo buryo. Nge rero ndi mu gihano ntazi pe, nta cyaha nakoze kugeza ubu ndi umwere, ariko mfunzwe mu buryo buteye agahinda, aho kurya ari ikibazo cyangwa ugahabwa ibyagazwe, gukubitwa mbega kuriya ukuntu wenda nko muri filime cyangwa berekanaga umuntu w'umwanzi w'igihugu, uburyo gifunzwe ni nguko bano ba apartheid bicaga birabura. Bano bagabo mubona bambaye iriya myenda bahabwa imisoro ya leta, arabikwibwirira ngo perezida yaravuze Nyakinama umwaka ushize, wowe wigira umusazi uri umuntu mubi, mu nyungu zo kutwica. Sijye nyine dupfa turi benshi. Ngewe rero naje kugira ngo kwanza batankubita bakantorotera. Ikindi cya kabiri, hano wenda harimo abantu bagifite ubumuntu, ningira icyomba ni nko kuraga, ariko ntabwo niteguye kuburana. Ntabwo umuntu ufite diabete utabona imiti na rimwe koko. Igihe nsaba ni kimwe, ni ikintu bita akantu ka minimum k'uburyarya, bakabeshya bakubaha amategeko gato nk'uko bayubahira abandi. Kuko deja nk'ubu n'ibintu byanjye iyo ngiye kubonana na metere barabifata bakabifotora, bati ibi ngibi ntabwo bijyanye n'ibyo uburana. Nkibaza ukuntu umuntu wo muri RCS azi ikibazo cyanjye uko ngomba kuburana. Ni abantu bakora ku buryo nk'iri joro akarara bavuza radiyo, bakora ibintu turi mu cyo bita experiment. Hari amabafure aba ari hejuru, amatara atazima, ni ibintu niba mwarabonye muri filime icyo bita iyicarubozo. Urumva hari nk'umugore w'umuganga ushinzwe ngo imiti, niba yitwa Brigitte, yitwa Violette, uwo yaravuze ati iyo miti muyijyane igihe mufite mu maboko yanjye. Uyu n'ubundi n'umwanzi w'igihugu. Umuntu nabanye ndi umugore w'umujenerali, ntabwo we wananira. Harimo amagambo bano bantu uko mubabona, niba uko mwumvise kwa Hitler bakoraga cyangwa uko Israel ikorera abanyapalestina, nibyo bari kudukorera. Nge rero ikintu nsaba niki, nibagira uburyarya n'ubundi inzego inkiko zizakora uko zisanzwe zikora mu Rwanda, turabizi banyicurubuza, ariko byibura bampaye umwanya tugira ibyo tubishya abantu. Ariko vrema mu Rwanda muri iki gihugu impamvu ngo batatwica baratubwira ngo nuko ari cogamo ngo nirangira bazatwica abangaba. Urumva bakorera ku bintu nk'ibyo, ngeze natinya kubisha. Abandi babishe bagiye mu nkiko babeshya, n'ubundi birangira babonye ibintu bibi. Ngewe ndagira ngo mpfe, ariko nsaho guye. Ni icyo, ariko na kano kanya muca perezida icyo ngeneye cyane, kuko n'izo mbogamizi kuzishyiraho hari igihe umuntu atabyitabira. Icyo ngeneye ni minimum ya human right. Humeke nk'abandi, ntabwo tuba ahantu duhumeka. Ubu ngize amahirwe ndi guhumeka, dufungiranwa ahantu hamwe buri gihe. Bano bantu kugira ngo abantu bamubyumva neza, ndaguha urugero. Rusesabagina niwe naguha, ure nta kibazo. Uriyo bita Rutunga, abariya baje abo bariya bita ngo bajenoside cyangwa FDL, ubo boretse gato bajya mu misa, bareba televiziyo, bakora siporo, twe twirirwa dufungiranye. Komanda General Mariza Mundawubi yariyizi ati si RCS nabo hejuru yo babaduha, keretse niba ari mwe tubaza rero mwe mwabaduhaye niba mwaravuze ko tugomba kwicwa nk'ibyo bari kudukorera. Ngewe mugende kwicwa gutya ntabwo niteguye kuzaburana, ariko ngewe nashaka ko mburana, kuko ngewe ndi umuntu perezida unashimishwa no kubona biriya bintu mwambwiye ndegwa, nta na kimwe bemera. Ahubwo ngewe ndagira ngo ukuri kumenyekane. Ntabwo nge napfobya jenoside yaraniciye abantu, ndetse rwose yarateguwe ndanabizi, nta macakubiri nazana, ariko nibampa uburenganzira nitesobanura. Dushobora no guhera kano kanya, nka kano kanya ndi kubona isereri afite diabete. Sinzi diabete niba muyizi. Urumva no ibintu biba imiti yabo barayihagaritse completely. Depression imiti yabo barahagarika completely ngo nushaka uzapfe. Doko n'abantu icyo bita mu gifaransa chosifié. Ntabwo turi human being, turi les choses. Aho utabona amazi yo kunywa, aho uhabwa ibiryo bigaze. Donc ibintu byose ngo twavugaga ibintu kera bibi kuri internet ngo tugomba kubyishyura, ndi guhanwa. Nta mpamvu rero yo kuburana, naratangiye ibihano biteye n'ubwoba ugerageje n'abandi bantu mwumva bafunze. Murakoze perezida w'urukiko. Ukuntu ikibazo giyewe impamvu naje hano kuko ndarwaye, kurwara
nk'uko babivuze namwe mwarabyumvise ikibazo cya depresiyo, diyabete n'ibindi. Ubu hajemo n'umugongo kuko twirirwa dufungiranye amasaha 28 ahantu umuntu atabonana n'undi. Ni uvuga ngo aho dufungiye hari abantu 10,000 ariko twe n'umuvugizi wa gereza yarabivuze ejo bundi witwa Peri yaravuze ngo kanaka Karasira, Kayumba, Cyuma ntabwo muzi uko hanze mwitwaraga. Niyo mpamvu yabwiraga abanyamakuru mugomba kubaho muri ubwo buryo. Nge rero ndi mu gihano ntazi pe, nta cyaha nakoze kugeza ubu ndi umwere, ariko mfunzwe mu buryo buteye agahinda, aho kurya ari ikibazo cyangwa ugahabwa ibyagazwe, gukubitwa mbega kuriya ukuntu wenda nko muri filime cyangwa berekanaga umuntu w'umwanzi w'igihugu. Uburyo gifunzwe ni nguko bano ba apartheid bicaga birabura. Bano bagabo mubona bambaye iriya myenda bahabwa imisoro ya leta arabikwibwirira ngo perezida yaravuze Nyakinama umwaka ushize wowe wigira umusazuro umuntu mubi mu nyungu zo kutwica. Sijye nyine dupfa turi benshi. Ngewe rero naje kugira ngo kwanza batankubita bakantorotera. Ikindi cya kabiri hano wenda harimo abantu bagifite ubumuntu, ningira icyomba ni nko kuraga, ariko ntabwo niteguye kuburana. Ntabwo umuntu ufite diabete utabona imiti na rimwe koko. Igihe nsaba ni kimwe, ni ikintu bita akantu ka minimum k'uburyarya, bakabeshya bakubaha amategeko gato nk'uko bayubahira abandi. Kuko deja nk'ubu n'ibintu byanjye iyo ngiye kubonana na metere barabifata bakabifotora bati ibi ngibi ntabwo bijyanye n'ibyo uburana. Nkibaza ukuntu umuntu wo muri RCS azi ikibazo cyanjye uko ngomba kuburana. N'abantu bakora ku buryo nk'iri joro akarara bavuza radiyo bakora ibintu turi mu cyo bita experiment. Hari amabafure aba ari hejuru, amatara atazima, ni ibintu niba mwarabonye muri filime icyo bita iyicarubozo. Urumva hari nk'umugore w'umuganga ushinzwe ngo imiti niba yitwa Brigitte yitwa Violette uwo yaravuze ati iyo miti muyijyane gihe mufite mu maboko yanjye. Uyu n'ubundi n'umwanzi w'igihugu. Umuntu nabanye ndi umugore w'umugenerali ntabwo we wananira. Donc harimo amagambo bano bantu uko mubabona, niba uko mwumvise kwa Hitler bakoraga cyangwa uko Israel ikora abanyapalestina nibyo bari kudukorera. Nge rero ikintu usaba niki nibagira uburyarya n'ubundi inzego inkiko zizakora uko zisanzwe zikora mu Rwanda turabizi, banyicurubuza ariko byibura bampaye umwanya tugira ibyo tubishya ba. Ariko vrema mu Rwanda muri iki gihugu impamvu ngo batatwica baratubwira ngo nuko ari cogamo ngo nirangira bazatwica abangaba. Urumva bakorera ku bintu nk'ibyo. Ngeze natinya kubihisha, abandi babihishe bagiye mu nkiko babeshya n'ubundi birangira babonye ibintu bibi. Ngewe ndagira ngo mpfe ariko nsaho guye. Ibyo icyo dukeneye ni minimum ya human right. Humeke nk'abandi, ntabwo tuba ahantu duhumeka. Ubu ngize amahirwe ndi guhumeka, dufungiranwa ahantu hamwe buri gihe. Bano bantu kugira ngo abantu bamubyumva neza, ndaguha urugero. Rusesabagina niyo naguha. Oya nta kibazo. Uriyo bita Rutunga, abariya baje abo bariya bita ngo bajenocide cyangwa FDL. Ubo boretse gato bajya mu misa, bareba televiziyo, bakora siporo, twe twirirwa dufungiranye. Komanda General Mariza Munda ubwo yari yizeye ati si RCS nabo hejuru yo baba keretse niba ari mwe tubaza rero nge mwabaduhaye niba mwaravuze ko tugomba kwicwa nk'ibyo bari kudukorera. Ngewe mu gihe ndi kwicwa gutya ntabwo niteguye kuzaburana, ariko ngewe nashaka ko mburana kuko ngewe ndi umuntu perezida unashimishwa no kuburana biriya bintu mwambwiye ndegwa nta na kimwe ndemera. Ahubwo ngewe ndagira ngo ukuri kumenyekane. Ntabwo nge napfobya jenoside yarayiciye abantu ndetse rwose yarateguwe ndanabizi, nta macakubiri nazana, ariko nibampa uburenganzira nitesobanura. Dushobora no guhera kano kanya ndi kubona isereri afite diabete sizi diabete niba muyizi. Urumva no ibintu biba imiti yawe barayihagaritse completely. Depression imiti yawe barahagarika completely ngo nushaka uzapfe. Doko n'abantu icyo bita mu gifaransa chosifié. Ntabwo turi human being, turi les choses. Aho utabona amazi yo kunywa, aho uhabwa ibiryo bigaze. Donc ibintu byose ngo twavugaga ibintu kera bibi kuri internet ngo tugomba kubyishyura ndi guhanwa. Nta mpamvu rero yo kuburana, naratangiye ibihano biteye n'ubwoba ugerageje n'abandi bantu mwumva bafunze. Iyi ni Pax TV Ireme News.
Ibindi bijyanye n'uko urubanza rwa none rwagenze turabigezwaho na Radio BBC n'Ijwi ry'Amerika. Urubanza rwa Aimable Karasira umaze umwaka afunze aregwa ibyaha birimo guhakana jenoside ntirwabaye mu mizi kuri uyu wa mbere nk'uko byari biteganyijwe. Bwana Karasira amaze kubwira urukiko ko atiteguye kuburana kubera ibibazo by'ubuzima. Yanavuze kandi ko ngo akorerwa iyicarubozo, naho umwunganizi we mu mategeko avuga ko Karasira afite ibibazo byo guhungabana mu mutwe. Inkuru irambuye yateguwe na Yves Bucyana bari mu rukiko. Aimable Karasira wari witabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yarubwiye ko yazanywe ku ngufu, ko atiteguye kuburana kandi ko amaze iminsi 3 adasinzira. Yagize ati nta cyaha nakoze kugeza ubu ndi umwere, ariko uburyo mfunzwemo buteye agahinda, nkorerwa iyicarubozo n'ubu mfite isereri, nta mpamvu yo kuburana kandi naratangiye ibihano. Yavuze ko akubitwa kenshi, ko yambuye imiti imuvura kandi afite uburwayi bwo mu mutwe na diyabete. Umwunganizi we Gatera Gashabana yavuze ko afite imbogamizi zo kugera kuri dosiye y'umukiriya we. Avuga kandi ko umukiriya we afite uburwayi bwo mu mutwe nk'uko byemejwe n'umuganga Dr Chantal Murekatete, wavuze ko afite ihungabana rikomeye cyane. Gashabana yasabye ko bahabwa igihe cyo kwitegura no kugera kuri dosiye imurega, ndetse yongera gusaba ko uwo yunganira arekurwa agakurikiranwa adafunze kugira ngo yivuze. Ubushinjacyaha bwanenze kuba uruhande rw'uregwa rusaba ko urubanza rusubikwa, buvuga ko Karasira agomba kuvuzwa na gereza kimwe n'abandi bafungwa. Aimable Karasira wari umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda yamenyekanye ku biganiro yacishaga ku rubuga rwe rwa YouTube. Amaze umwaka afunze akurikiranyweho ibyaha bitandukanye birimo guhakana no guhishingiro jenoside, icyaha cyo gukura amacakubiri muri rubanda, gutangaza amakuru y'ibihuha no kutagaragaza inkomoko y'umutungo we. Ni ibyaha ahakana yivuye inyuma, avuga ko bishingiye ku mpamvu za politike. Urukiko rwanzuye ko uru rubanza rusubikwa, uregwa n'umwunganizi we bagahabwa igihe cyo kwitegura, bakazagaruka kuburana tariki 7 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Aimable Karasira uzaramba aharanira agateka kazina muntu yanse kuburana, avuga ko abitewe n'ihohoterwa yemeza ko akorerwa mu ibohero afungiwemo. Byari bitekanijwe ko uno munsi yatangura kuburana mu mizi ku byaha byo guhakana no gutesha agaciro jenoside muri sentare nkuru ya Nyarugenge. Mugenzi wacu Eric Bagirusa yari yashitse muri sentare. Bwana Aimable Karasira uzaramba yageze ku rukiko yambaye impuzankano y'iroza iranga abafungwa, inkweto za plastiki z'ubururu n'amasogisi y'umukara maremare amugera mu mavi. Yararinzwe n'abacungagereza benshi, yambaye amapingu ku maboko, afite n'agafuka k'akadeye k'umweru atwaramo amadosi. Umutekano kandi byagaragaraga ko wakajijwe kuko hari n'abapolisi benshi ku rukiko. Karasira biboneka ko afite intege nkeya, yasabye kuburana yicaye. Yabwiye urukiko ko afite isereri, ko rero yashoboraga kugwa hasi, kandi yongeraho ko atiteguye kuburana. Umucamanza yamwemereye kuburana yicaye. Yavuze ko afunzwe nabi kubera iyicarubozo gereza imukorera nk'uko abyemeza mu magambo ye bwite. Yavuze ko abacungagereza bamuzanye kuburana ku ngufu atabishaka. Ati nemeye kuza gusa nanga ko bankubita. Yemeza ko yari amaze iminsi 3 adasinzira. Yasobanuye ko atanga kuburana, ariko ko igihe cyose uburenganzira bwe buzaba butarubahirizwa atazaburana. Yavuze ko imiti ya diabete yafataga abacungagereza bayimwambuye. Karasira avuga ko ari umwere, ariko ko uburyo afunzwemo asa n'uwatangiye ibihano. Yabwiye urukiko ko ibyo aregwa byose nta na kimwe yemera. Yavuze ko adashobora guhakana cyangwa gupfobya jenoside yamuhekuye, kandi ko anayemera n'uburyo yateguwe. Umunyamategeko umwunganira Maître Gatera Gashabana nawe avuga ko abarinda Karasira batigeze bemera ko amugezaho dosiye y'urubanza inshuro zose yamusuraga. Nawe yasabye igihe gitoya cyo gutegura urubanza, ariko kitafatwa nk'umwanya wo kurutinza. Mu rukiko Karasira yakunze kwikoma abanyamakuru yita ko bari mu kwaha k'ubutegetsi, yanga ko bamufotora. N'uburenganzira urukiko rwamwemereye. Mbere yuko atangaza ko atiteguye kuburana, umunyamategeko Gatera Gashabana yari yabanje kuzamura inzitizi yo gusaba kumufungura by'agateganyo. Yavuze ko bitumvikana uburyo Karasira afunzwe kandi impapuro za muganga zaragaragaje ko afite ibibazo byo mu mutwe yatewe n'amateka ya jenoside yamugizeho ingaruka. Karasira kandi anafata imiti y'indwara y'igisukari izwi nka diabete. Aho agereye muri gereza yavuze ko ubarwaye n'umugongo ukomoka ku buryo afunzwemo. Karasira avuga ko afungwa amasaha 28 kuri 28 mu gihe abandi bagira ubwinyagamburiro.
ubushinjacyaha bwavuze ko gereza ikurikirana iby'uburwayi bwe nk'uko ikurikirana ubw'abandi bafungwa. Umucamanza amaze kumva inzitizi ku ruhande rwa Karasira yahisemo kwimurira urubanza ku yindi tariki. Karasira aregwa ibyaha bine: ibyaha byo guhakana no guha ishingiro jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, kubiba amacakubiri mu banyarwanda no gutangaza amakuru y'impuha. Yatawe muri yombi kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatanu k'umwaka ushize 2021. Ibyaha byose aregwa arabihakana, akavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki. Bikomoka ku magambo yagiye yumvikanamo ku miyoboro ya YouTube itandukanye. Yashinze umuyoboro wa YouTube yise Ukuri Mbona, avuga ko yawushinze mu rwego rwo kwivura agahinda gakabije yatewe n'amateka y'ubwicanyi. Mu miburanire ye yakunze kumvikana ko adateze guteshuka ku cyo yita guharanira ukuri. Yagombaga gutangira kuburana urubanza rwe mu mizi. Iburanisha ryimuriwe ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Iyi ni Pax TV Ireme News.